ele mena tupu tai me whainga pālota. Ele mena tupu le whainga pālota. Pawai e whai numero tolus fulma leono, 1,000 tangata na pālota i le whās, ma le tolus fulma le tolus 1,000 tangata na pālota e tapipi. Ele te le. Lai titi o le vām, o le vale nei, o le tangata sa pālota, i la toma tangata sa pālota, i le tapipi. Le la o tau mai te tono le tusi ala fionga sa whapito. O tupe, i tupe sa ame tufa, a pero facilitele, o whena mai i tupe nei. E se tupe from na miliona tāna ploketi, leo ta aloi tama nei. A whape o leise tupe te tono le malo, leise tupe le malo te tongi e fui lava le ainga le toile private jet, leise tupe, ina wa se etu la tue vema whainga malo, a whela e okso marisala wa wheta la lena abre te peri prime minister i ala miko. Whai mea maile sala wa whenei. O tupe ne adai money from na miliona tāna ploketi lena avei tu malo. Lena of tango fi whao ngā tuwhai tangata te me whainga pālota. Nana le te tau mai tu tono retusi ala fionga sa whapito. So there's definitely a truth. I le mea leo tau mai ai. Mai mau le taimi. Mai mau tupe ma resources. So e le 250 lai e li poti mai o le o kika. Le mai mau le 1.5 miliona tāna na ave. For nothing. Le ai mani soli tu la fono po ni vaenga onga onga. Sa whai e whainga malo re HRPP. I le taimi o vema whainga malo. Le wale na sola whapene without any explanations whatsoever. Na mai e vaenga re nea. Mesi rava puni pola malau te muia. Le ai masamea nothing. Le la wo mai le lona tolu le tusi. Me i me sa te tupu i tupe nei sa whao ngā e whatau i pālota re tō te lo tangata. Peila o le vaenga nā leo lo mai e whamtalanga tō te lo tangata. Masalo tupe nei. Mai miliona tāla ploketi. Tō tongi se ainga i le private jet, au mai tōnu le mālofa mai wale se tupe. O whela e mai le se lau tāla, se lau wafe tāla le te peri prime minister le na ave i ala meko. Nā lainga tō tūlei i ala meko lam tā upa tō mai tua mai le whamasinonga. Wai. Pena mai le nasa lau wafe. E fui la walala te tononga e fui nei tupe. Sa te tupu i le vā o na mula uru. Pa be marsunga ia ta eum. Le sa ave ma fonga feta lai. Pa inga se fonga marfito. Pela mai la nei tupe. E hipu la waiso la te o lena to e ave tua la tau tangi. Na exchanging of money as well. To e tele la tupe na to exchange ma vanga pa pe na to e ave tua tangi nisi foi la petitioners. Be foi la bala o mata u por sunga ya mangele ma na fionga ya samau. A fai elo mo se la fitu lima afeta na. E masano la te nei to tono se puksa foi. Somewhere il fale se tangata. E to tono le tu malo 175,000. Samo talan. Pa be masalinga numero tasi 108. Lena pe pelo i re le fi matamata ya tala no moana. O mai na abre ka muta. Ai o mo termine nei le ai le se ka muta to te u mai, ma vanga fa pena. Tangata le lo mo to anyo fisi la fi le tunu. Yana nga luenga yana me fia fai. Matamata ya ta tanga lan moana. Ele mata nga. I mean, I didn't make all these up. O me umana mai te tonu o le whamasnunga. Ai pēna te fia fōi le prefisili le nā. Whela na mai li sela ua whela na mai le te peri prime minister. E awe yana meko e te toso i tua le lama ta upura nei. I know it's too late now. Leo matua too late e la meko mamanga whapenana. No, leo already the money was money already in this position. Yo mai temi le nei. But it's too late now. No, whanga solo ni ta upu. But o fasili, where did the 100K came from? Ai whaftai, tātou whaftai e la fionga sa whapito, mortusi, le nāua manino mai vaenga nā tolu. Io, ma nei e peana whapeo se tusi po se vaenga ua mai sana whamitalanga, au awe lava ma palimia o re tātou atino.
I will no longer palimi or tato, but that's okay. At least it's there, black and white. Kita pui lava lao na nga i tato to stala. E fa sala lao tono Samoa. E abi not of silly. Tauna. Pai se fa tata no nga marafiong or sa fa pito. I te fa menino atili mai. I ba nga i tono o lana tusi.